guys, welcome back to my channel. So for today's vlog is grocery time. So let's go. But before that is we were gonna eat the Jollibee. Naisip diri sa at pag ilang alpibig na makan ba dali kay ito mo nang oh Jin Nakulapo kung tumba. Ngayon na nagtatapos sa cara na lagi. Adi, siya may kuan na siya nagbayad ko. Na yung timis. Hindi na. Hindi na plastic ba? Kanindot mo na si Nina. Hello. Oh, papa mo. Hello, kanindot. Ha? Hello rin, nalagay mga heels. Magmasama ka din eh. Untuk yo po ka dito. Dali. PS workbox, P workbox. Carnier.
mobility to me, but in a taxi, or your own example. My favorite. Wow. Moshiso. Bye-bye. Bukaan mo dito. Wow. Favorite na pati Ivan nalaw eh. Just punika. Oh, just punika. It's a fiesta. Uy, Maria rin. Uy. Dakpan lagi ka. Dakpan lagi ka. Uy, ba? Gahi mag-o. Yabag si Rin. Ako ang manghod. Papa. Gwapa ka, di. Gwapa ka, di. Gwapa ka, di. Gwapa ka, di. Ate, ato na ko eh. Di lagi. Buminom lagi. Wow. Abilin.
Balikon ta mo ha. Napa ni siya dire eh. Rin, nasa? Sujo eh. Dali na oy, barog eh. Hiki mga. Ay, lagi si Kiat kain. Ayo ba? Dali, barog. Barog. Wala man sila kong ipangita. Be. Wala sila kong ipangita. Diyan tayo, manguha ta dere eh. Bahala to sila mama. Pagkuha, be. Ayun na, bahala ka diya. Di kong bayad.